mutukanirwo mwe wa Bangi kuma kigomoni na riba kiba ilibon create njare ne chekwatwa ne abida bangao bare nyuma ya musako kirenje bedirite bakiwata kilo 15 chabangi kujere kare kare munini ochibwa Elizabeth Kaunda na ugite bedirite ndi bakidirairwa ne mungate mutukanirwa SEPHIRA GATAAKAA na kurete Bangi nende rekwerekana utabarikia munonde ni athoko ya MWIRIA kaitano ko minister wo karebonde ne professor KINDIKI THIRIKARI ni kwithira nende kiritana iriana utira waki boy karoke kuthomithia na kinya kumenyera kana utetheria uchukanire mitugo kina antu baraba tuikete nkombo chemethega Martin Mugambi na ntetoi Mwekuru mwenari bake BAIRI bonokete mpengo nturania kubena thokia MWIRIA kirigichigo mbunge kia mara muchako wa machibona nini ba machibona nkinya kuruba nyumba 10 bakemba kimbite nyombe ya mwekuru jo bagichwanaga na Bangi kana haile tubae BAIRI na mtomorome omwene bakuthokire batotiga no tokotonya na umegondani tokosoa mujie tutona Bangi otoko dina umogondani ne otwethere anto kolale kwenje taka ngwasi kwenjagwa tokwamberia kosimba na oma ne otonire Bangi twamenya ne Bangi era idetwa ko toko dio around kweyange twethere ligoni twesiria ne ligole kosimbagerwa toko simba twethera still ne Bangi era idetwa au Mwekuru SEPHIRA GATAAKAA na ari bake BAIRI baringite kathaka na kunenkera atongoria kanya gakubegecha na nkinya kunjugurania kira bantu Bangi nkurukia kiro 15 igwatikanite muchuyo yanditwe muthe tuni nerengi yanditwe tamarigo iri turatatini twa chukari nerengi iri nkuniani endia Bangi bateko meida nyomba male meida na umogondani leu kagita kainge wathi guceria Bangi oteka kale kumeseria nyomba mono guceria na umegondani andu kuona mothe tuwe fresh ukalita korenjetwe au kathi kwenja mostly ne kubenja gelima bakathikira Bangi kou tukugwatira barapakite na turatasi twa nylon tumeukota 35 ogu ile approximate 5 kg na tukiendelea gucoa antu amwe takonire rigo ringi barenjete twagwatana Bangi na kilo around 10 kg dia Bangi kuringana na atongoria baba Bangi ya GATAAKAA nio yathirie nthakambari cha MWIRIA na tigo gumarangi mano ntu bariuga GATAAKAA aturite kwendia Bangi no mbari ino ari urucira oma kegumoni na generally kethare sub location kegweta rianto kwethera we anyui Bangi na nituonete za community ketu affect seriously tutikwenda kunoka ni mpaka tuthirie Bangi ira iguku kigumoni ere kithare na Muruga East in entire kote side tutiko intensify operation utuko na murenya ona kwa GATAAKAA twithi tukijwa na utuko mama mathiete na mbere gwarira minister wokaria bwandeni kithurwa KINDIKI akuriungite kaunti ya Mombasa akirindwa na nchobi ndege iwatho na nkinya ndawa cia gutogonia iri o Bangi na nkinya ndawa chingi. We intend to have 47 treatment, rehabilitation and reintegration centers in each and every county, one per county, so that we offer services that are accessible and affordable to the people of Kenya. The private rehabilitation and treatment programs are extremely expensive. Per month, 200,000, 300,000. The services we are offering here are free services offered by the government of Kenya to treat, rehabilitate and reintegrate our brothers and sisters, and we're going to get a package for them to start them off back in the society as productive people. Kiripotera Wero TV kuma gichigo mbunge kia mara bitagwa Martin